Ngaragi Dewangi class yung biliba viewer ko maki comment pasapasapa comment pibida mo viewer sing mahanga itin tagachari nasi gyo na day 2 gyo na ko yobjik example sing adugi khangat charaga 3.7 example number 3.7 na ko ay haujarage A plus B plus C holding Q minus A cube minus B cube minus C cube. Jadi, kita ID example 3.7 jeda dari ba factorization si hani itu ke tongan ba mamang da dewan da tahu itu ke tongan ba kara kena gani, no? Han beda koi na tongan ba hai ba A plus B plus C cube hai bisika koi na formula ma sarga madu comparison da oran sigi kakhan da ba ya ba mai formula du gi matu gi na lakani adar han boy na koi na A plus B plus C holding cube hai bisigi formula ji koi na semani han da hai ba sa na factorize to gani si to udam da koi na A cube plus B cube hai ba formula du gi matu gi na han ba makta da koi na sigi po si da A plus B holding plus C minus satu kani then adugi batung da sida A ne logani sida B ne logani A plus B whole cube ki formula sa bin kono sida rawis A plus B whole cube ki formula sida hai ba A plus B sin A ne logini suppose sida A ne logada A plus B whole cube hai sigi matungina kono sida formula da kono sida kono formula logani sigi A plus B whole cube x plus B whole cube is the x cube plus y cube I am making A plus B whole cube form that then plus thrice of xy whole x plus y have ma si formula ko si lagani si sada ko da si da ko x na log ni si da ko kari y na log ni x amasung y asi sida pachilaganda x cube plus b cube plus y cube plus thrice xy holding x plus y haiba formula sida pachil adu hojik haikre a plus b jina x ne logdini na x cube haiba ganda a plus b whole cube a plus b whole cube silagani plus b haibadi kanano y ni y cube haibadi b di kanano sida c logdini C cube plus thrice xy thrice x hai basina kanano A plus B ni A plus B ni then y na kanano C ni C le ni holding x plus y means x hai badi A plus B x hai badi A plus B plus y berarti kan ano c sila si formula ni kan sila this aduna a plus b a cube plus b cube plus thrice a b holding a plus b hai formula sila then adui matung da ko na lakari si hai ba sigi formula sila a plus b whole cube hai formula sila formula ani ni ko sila adui si kan beram ni si then adugi matung da koina sigi sigattangi ama koina muk sema ani sigi matek sigattangi hojiki sumana kariaba a plus b whole cube da adi kariaba sigi formula se losi laga a cube plus b cube plus c sorry silera adi thrice of ya a b plus A plus B. Silene. Sila ini sebagai formula sini. Nakali posi. Then plus C cube plus thrice of A plus B whole C A plus B plus C. Silene. Sila habis itu sintara beri sila ini sebagai sisma ini sintara beri. Then sige na sila
hꯧji lakati posi yengo pusilasi ma ani ahum je thangna lo a cube plus b cube plus c cube hairiba sigi tamjiga ani sida kamal lobe ya posi karino haibu ko yengsi sida kamal lobe ya posi kari yari haibu kanda plus try sama yare then mathang kana yare tries a plus b a plus b a plus b haibu suma kamal lore adugi matungda try sam lo toye a b lo toye a b lore a b plus 3 lo to kre a b lo to kre hojik c a plus b plus c haibu sum le c le matung da koina hairiba sigi pochiga manare comparison da hore ngasai gi a cube minus b cube haiba minus c cube haiba pochiga sida so yaure ado da di hairiba posak sida sigi leiba pochida si tarabana apun basigi amai koina pachin daga ore apun basi koina pachin si therefore barabasina a plus b plus c holding cube minus a cube minus b cube minus c cube equal to hadi c ki posi kari no hai ka c ki value je ko na sele la banina si singin ba yare ado di c ki value je ko na sile makha sin ji han bada sidagi na c ki a plus b plus c whole cube ki se a plus b whole cube c cube ki se ko ni sile le c posi se thak de si a cube plus b cube plus c cube plus thrice of क्या a plus b ab plus c से पूरी से लंबे हैं किस पे दिया तो वो नौ का था लगाना पूरी रसी c a plus b plus c अभी बताऊं ता minus a cube minus b cube minus c cube अब जी कोई ना a cube tam mana ba yaure ado tam mana ba se sign ni ke no opposite sign ni na se cancel cha pa re siga cancel cha kani siga cancel cha kani siga cancel cha ki kani hoji le mo le ko se siga tani si je pusil si tries of a plus b whole a b plus pusil si CA plus BC plus C square. Sile betung sida koi nong jila kadar posi mo. Hojik sibau kuda mutar posi mutar cikar mutar terus diarot. Hojik sila yo betung sida koi namo kari dakar oke kada ngarang itu mana hairiba somble horiba sisi koina kamalobe ya posi kana kamalobe yari ge habisni koina jik punchen dori basi aduna koina jik pun dori basi kana no habu matamda ani simaga siga pullaba siga ba pullaba smaina ani punchen dare aibudi mana ba ani je koina punchen mutakaro ya tries of a plus b so nakanda ani si siga pun matam da kai da ka oi kana kamalobu yai habsida b je kamalobu yare b je ko nisma kamalobu thoni then adi matung da lehori kana no b kamalobu matam da sidagi b lo matam da c lehora plus so amdi b lo matam kya lehora a lehora then matam da plus ani sri kamalobu yare sikari kamalobu yare ani magda c yauri adana c ji kamalobu ni plus c ji kamalobu madamda c square dagi c amalo thokra di kya lore c amalo ni plus c a ji da kana kamalobu c lore di a lore ni adana di tries of a plus b
Howzik ani si mana ramen ani si kamalor gani. Si ani si kamalor matamda C plus A si kamalor matamda som lemur si kana lemuri B lemura plus som kana lemura C lemura. Howzik ai lebu posi cyclic loi sin badi yare to to si cyclic oibra oidabra ai si koi da yamaro ni ye goris. Patration matamda cyclic patration hai bani na cyclic oindragadi yang nang palam dori se masih koi na chummen hai roi doini aduna hai lebu posi da cyclic oinbam daka goi cyclic oinu bi dong ke do tai thrice of A plus B cyclic patration da A B le di B C B plus C B C le di C A C plus A silor sumada cyclic tahalam last conclusion je sidadi lore maka ta twire roi obodabu hai ro poche cyclic oibro with the bribe je kone check tormom daka oi sini kone amaro oi dois sini sibauda theorem 3.7 ge sibaudu sini Abonina hauzik makha ta na khoi bi maru oi ba ai budi makha ta ba exercise holak matamda yam maru oi ba ai tare preparation 3.9 sim da ka gore 3.9 ni yam to hangali si or so laga sum ayam mo tam 3.9 ji hangali hadaki 2020 gi 3.10 da hangar di 2021 da 3.9 ji ha pu yai maru oi na adus mazdi amuk kalaga mukti sum compulsory sum ayam mana hangi 3.9 ko adani mo 3.9 sum to 3.9 3.9 xem mà rồi hầu mất rồi 3.9 gì đúng không A cube plus B cube plus C cube minus thrice A B C ai sini ko na practice to this ahan bade ko na apa na log do ri si hai riba ani si han lo silakani A cube plus B cube plus C cube plus minus thrice A B C have opposite aham ani sa na practice to kani ani si punchen odam da A cube plus B cube ki formula to pan dei ni A cube plus B cube ki formula si kare lo gani hai matam da formula ani ni le si A cube plus B cube ai the formula ani ni A plus B holding cube minus thrice A B whole A plus B hai formula simaga A cube plus B cube plus asigi formula mana A plus B whole A plus B whole hai ro matung da A square minus AB plus B square hai ro formula ni si da han bade ko ne sin na duri posi kari no karam formula no hai butuni yam dar ka ori si adan han han mukta de ko ne sin na duri formula si A cube plus B cube hai ni ba si formula sim sin na ni ani muk sin na dui ni then ma thang da sin na ko formula do na sin na ko dui number 2 gi sima adan han bagi ne ko ne sin na dui formula se asini sim mu thalage adan yama sida A cube plus B cube ki formula si ko na pa sin ni A cube plus B cube ai da di A plus B holding cube minus thrice A B whole A plus B. Sini. Ada basagi ke doba plus C cube leori minus thrice A B C leori. Sini. Ada si kita nakshina. Tadi ke A cube plus B cube apa sih? A plus B holding cube minus thrice AB whole A plus B. Simsina ni. Then, howzik hai di bos ida sigi pose ko shom nong pushila kani. Sigi C cube je shom nong thangila kani. Adana A plus B holding cube plus C cube minus hai di batam sigi dam de kamal lobu ya yauri. Kari kari kamalabu ya yauri geng si ahan bada ko na sida kamalabu do yo posi kari no hai baduni
ꯂꯧꯁꯤꯡꯁꯤ minus thrice ab common ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯗꯁꯨ thrice ab ꯌꯥꯎꯏ ꯁꯤꯗꯁꯨ ab ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯝꯗ bracket ꯑꯃ ꯀꯣꯜꯂꯅꯤ then ꯃꯊꯪꯗ ꯀꯔꯤ ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ thrice ab ꯁꯤ common ꯂꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ a plus b ꯂꯩꯍꯧꯔꯅꯤ a plus b ꯁꯤ ꯂꯩꯍꯧꯔꯅꯤ sign ꯗꯤ minus minus plus plus ꯇꯥꯖꯔꯅꯤ then sida minus minus plus sida common ꯂꯧꯗꯣꯏꯁꯦ thrice ab ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯗꯤ c ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯝꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯁꯤꯗꯩ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯂꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯈꯨꯜꯂꯣꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯇꯦꯛꯇꯤꯛꯁ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯏꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯝꯕꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ a cube plus b cube ꯐꯣꯔꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ a cube plus b cube ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯀꯣꯟꯕꯗ ꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯣꯔꯤꯕꯁꯤ yengsi a cube plus b cube ayo kita ngasai formula apa ini gitu karena formula a cube plus b cube a apa kan ada kan ani itu dore a b apa pun lagi dore ada nasi sistem ono siko nana kita mungkin kita coba x cube plus y cube ayo kita kau logis x apa sih logis a b ni y apa sih c ni logis ada na saya hai bukan apa x plus y holding x square minus xy plus y square si formula masai ki si formula si khani hauji la ka du po si mo si formula si combine dau ni sina x ni sina y ni adi x cube plus y cube ai ta di x plus y x ai si la de a plus b plus the plus there y ini kena no c similar then mathang dagari there is x square have the x square have the kena no x square have the x hai the sai hogi a plus b is x ni a plus b is na x ni c square minus xy hai the kena no x have the jikin do le a plus b y the kena no c is then mathang daga doba plus y square di c square y di kana chalo ba c ni adi c square simple minus sagi kya lega thrice a b whole a plus b plus c am le hauji hai ba c khoina sidagi na sikau se khoina tam amma ne logani sideni sibawu ko na town ne logani adana haili ba tam ani sida common word sika yauri habi ko yengom darkar ware adana a plus b plus c ba se sika tam yauri a plus b plus c ba se sika tam yauri ani se ko na kari kamalo thosi a plus b plus c haili ba simbolo thoye hojik le hogori posi kari no habi ba tanta c le horni sidai da ko na formula semjin ba yai hojik tongani rasu yai adu step patang chamde yai si formula se a plus b whole square formula kare ba the a square plus twice ab plus b square similar then matang bagari minus si minus se si ga si puri nani a ga si puri nadi ca plus minus minus b ga si puri nadi bc plus c square hojik hai ni batam sidagi kamalowi matam da a plus b se kamalowi matam si lehore hojik lehori posi keno ani sidagi silong ta gi simal lehore minus amma yogani si minus legani silong to gadi si lehore thrice of a b si lehore minus so yari then hojik akoina a plus b plus c hai bisim le re mathang da kari hojik a b c je koi punjin mom da ka wore a square plus b square plus c square minus mana batam yauri hai batam siga
सिगी ताम सिगा माने अनि से पुनसिल म दरकार ओरे अनि प्लस माइनस अनि खाइदोना रदी a b माइनस b c माइनस c a सिले हौजिक सिबावदा अखोइना नंबर 1 केना अहानबा सिगी मपुंग अमा अखोइना लोरे हौजिक मखा तारकोइना सिगी मखा दा अखोइना स्टेप खरा लेरी मरम दिखना गान फैक्टराइज सी साइगी सिले पोस्ट हौजिक प्रोडक्ट फॉर्म दे लेरे सी ओहिनबि याय देन मथंग दा अतोपा सिने दबा मुकु साथाव यारी करी करी तौरगा हाफ ओन पोजिशन दरकार ओय हाफ अमा सोन द पोजिशन मतमदा सिदा हाफ ओन पोजिशन मतमदा a plus b plus c सिदा हाफ पोजिशन मतमदा सोन नाकन दे के दोबा सि हाफ से मांगा नबि दमक दा सिदा 2 दरकार ओय पोजिशन बा सिदा 2 म पोजिशन दि हाफ से मांगा नि हाइ जाने होतुनि हाइ लेवल पोजिशन बा 2 जे सोन पुरि दबि दा सोन पुरि बि आय अदन सिगी मसिंग सिदा कोन लोन पुरिस twice a square plus twice b square plus twice c square minus twice ab minus twice bc minus twice ca minus gonna 2 si purisil ani si half purisil se half si lok thok ne wedong ta kon half chin mani hai ba half chin bo se sida 2 si lok thok re 2 si loin salai si loin kam lo re sida ani tham re 2 kam lo ra ada kam lo re 2 ka khra ha ni chang ta hobi ni ada kam lo da bi da tonga thame maram ni kana kan si formula ma sa pe ya na then sigi makha tarabada mathak ta na irage mathak isi muthalage ko half of a plus b plus c have le asidagi amoi gona formula combine tau dui ni hai liba a je koina ama khaktang logani a je ama lobu matam da koina le dui si sidai da sigi a ani le mase a ama lo si a square plus minus twice ab sim lo shilaba twice ab sigi ta ina step ama sangdok pani bab ta na bi damak da aduga silor matung da ngasai sidagi b ama lo si b ani subadagi plus b square am lo sima thambiram ba plus ngasai gi b ani le mudi ama lo thokram ama suli hori ama du thambiro sida plus minus bc am lo silasi minus twice bc adugum dung da plus c am lo silasi ani shori c am lo silasi similar then mathang da makha da ko da chaigi c ani le da ama lo gra ba ni ama le hori ba ma do tham da ya de tham doi ni minus twice of c a ji le re then mathang da plus sai a ham a ama lo wi ba do hojik ama le hori ba do ama do le hori ama hapsilasi somda sumana silare hai ba dam ni do sai a twice a ba do a ani shure twice b ba do b ani shure twice c ani ba do c ani shure minus c yaw jare ma sa yaw jare se ahum yaw jare hojik ekoina 1/2 a plus b plus c hai ba sidai da ekoina so sigi a square minus twice ab plus b square di a minus b whole square plus siso b minus c holding square siso plus c minus a holding square sim hojik aduna hairiba sida koina sidulu shimbe yare sim makha dawa tubai ba yaro aduna saigi number 1 le du sina number 2 haina thagani step si saigi exercise follow matamda darkar oi butugi matungina siba khatong ba pi ai then mai di darkar matungina siba ba pi si day 2 class ni matang sida bisilage matangi day 3 class na next week ta ko yamu na punna mu